تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Jangan lupa dicocol YouTube-nya Palang Putung Gentar. Bagaimana nih bang? Aduh bang, nyalawas pakai baju hitam pulangnya mampir Pondok Raji. Saya kagak pengen ngeliat abang cuma bisa berantem. Saya pengen dengar abang bisa mengaji. Oh jadi abang pengen ngeliat akhiratnya yang tadi dunianya sekarang akhiratnya bang. Bang yang namanya Bang Hakim Bila bisa ngaji bisa silap. Biar kami bisa ngaji dabini biar kami digoda sama buaya darat. Nah cakep. Bang paling enak kue bikin apa yang kalau cobain. Jangan kan ngaji semangat untuk ngaji sike nih bakal dibuktiin. Coba deh bang, tarikin lagu sikenya bang. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bagaimana bang? Rasanya semua syarat udah dipenuhi bang. Apa bang Hakim merembukan udah boleh masuk Cukup bang? deh bang, cukup. Kagak salah bang Hakim jauh-jauh ngebesan sama orang mari. Saya cuma bisa bilang bang, mangga bukan sembarang mangga. Mangga satu tolong petikin. Bangga bukan sembarang bangga. Menata yang ini yang daerah karepin. Semuanya ucapin bang, ahlan wa salan. Ahlan bik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk